Pre samog klipa da napomenem da sam postao deo administracije jedne stranice za prodaju igrica, gdje možete kupiti igrice preko uplatnice za Srbiju i Paypala za sve ostale države. Inače, igrice su po jako jeftinim cenama, svi linkovi su dole u opisu. Uvek moram da ustajem rano, to znaju da prvi je muđe, za njega čuli su svuda. Godina sedim, gajbi nemam posao. Gledam našu scenu, distrekovi na sve strane. Jebati, nikad neću, to sam mislio, ali to je samo bila jedna mala greška. Smeje se, izgubio je čao. Ne smijem se! 1-1 je sad. Mora da ti se vidi osam. Nema veze, 1-1 je, čao. Seri bre, Lujko. Ej, promašaj ti 0. Džabe skrivaš se, genije će da te naće. Genije, moje ime vi... Poštovan večer, dobri gledalci, dobrodošli u moj novi video. Poštovan večer, dobri gledalci, dobrodošli u moj novi video. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video i dobrodošli u novu životnu priču. Nadam se da ćete uživati u ovoj životnoj priči, svi ste tražili ovu životnu priču, obavezno bacite like i subscribe, zapratite me na Instagramu @genije i mi možemo da krenemo u video. Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, rođen je 16.9.1996. godine u Vranju. Njegovi roditelji su visoko obrazovni ljudi, oba roditelja su mu završila po 2 fakulteta, a otac mu je po zanimanju sveštenik, dok on nije završio fakultet jer se posvetio totalno YouTube-u. Još kao mali je došao u Beograd, odrastao na ulici i kada je krenuo u svoju osnovnu školu, počela su prva sranja i prve tuče. Jedna od najozbiljnijih tuča tada za Bogdana bila je sa jednim Romom, koji je važio za tada najjačeg u školi i tada je Bogdan dobio svoj prvi udarac u glavu. Nije bio neki savršeni đak pa su ga roditelji dosta puta kažnjavali time što bi mu zabranili računar i igranje igrica, pa onda bi to nekako izbegao, bežao bi iz školi, vreme koje bi trebao da provede u školi provodio je u obližnjoj igraonici. Detinjstvo kao detinjstvo mu je bilo ono klasično dečije, puno igre i zabave sa drugarima, a dok je išao u vrtić često odbijao da jede hranu koju su mu davali, jer mu se u većini slučajeva nije sviđala. Kao mali uvek je voleo da hvata one sitne životinice, znate već koje, pa je svoje prve pare zaradio time što bi prodavao puževe na ulici, što je onako red kod jednog običnog klinca. Posle osnovne škole morao je da se smiri i da se uozbilji. Krenuo u srednju muzičku školu u Beogradu zvana Petar Konjović i on je bio jedini u toj klasi koji je nešto svirao, a svirao je klavir. Dosta se popravio što se tiče učenja, pa je u srednjoj bio onako baš dobar đak. U samom početku svega, život mu se nije menjao, živeo sa roditeljima, boostovo je razne likove za pare, igrao LOL za reprezentaciju Srbije. Ali kasnije kada je napravio svoj kanal 22.12.2011. godine i počeo da izbacuje svoje klipove, buknuo mu je kanal i počeo zarađivati i izdržavati sam sebe. Samim tim je pomagao i svojim roditeljima davavši im neku svotu novca. Još kao manji obožavao igrati igrice, posebno LOL. Inače, naziv Baka Prase nastao je tako što je kao mali Bogdan dosta gledao Pepu Prase i to mu u stvari bio prvenstveni nik. Ali u igraonici mu je jedan lik ukrao taj nik i da bi Bogdan ostao originalan stavio je nik Baka Prase, pa samim tim i naziv kanala je dobio takvo ime. On na svom kanalu snima bukvalno svašta od pesama pa do raznih reakcija i challenge-a koje skoro nikad ne radi sam, uvek ugosti nekog novog gosta. Njegov kanal je za sad jedan od najbrže rastućih kanala na Balkanu. Cilj mu je bio da za godinu dana dostigne cifru od 100.000 pretplatnika, što je naravno i uspeo. I da ljudi, ako niste znali ko je Baka Prase, sad znate. Nadam se da ste uživali, obavezno lajkujte ovaj video, bacite subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. A do sljedećeg klipa ljudi, pozdrav!